spares. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Kwa hiyo mmoja ni onokete Jesu ni mwathani. Zitabo lizo agoi na demo ile wanje kosi ya kuosha mwathani. Kwa kutoka hadi na defeji ya bere ni ya our boss, Madam Boss, Dama Mobiles, kuniko tukorago na gorogo DP wake. Kwa dare hera bera bishi yake na tuge Madam Boss. Akoreto murata woma wa beti tiri mwana shemania tiri mwabeti na holi la mwaka akajira nenda appointment na Madam Boss maana semania na ubo kiabu na ria mwisoni turasema ni tena beti na haho muthaiga no thieti oguo akijira oka kwa Pastor Andrew Lawrence muthenya ucio niguo twacemanire akijira ni ndirenda ubukire appointment again na Madam Boss no ndagikorirwo ahurira thimu Rabira bisu igine ciakwa kiumbe ni ni twabanirie na beti tene muno ni ndiraririkana tukidance na our sister haria twadansagira apa tukadance wa muno mere udi tuire beti atari ina ona ni itari daina koguo dare rabira bisu ciakwa na cia my boss Dama Mobiles na ni anduma ni ararutite 20 group ine na ni anduma na 30 kwa gucione ni 50 na muka urudaigwa our sister Lois Kim preempt. In other words, kwena mahitaji maingi muno na muthenya wa Sunday I'm very sure Madam Boss ni agoka emurito kaigwa moyo amurahi. Thank you. Very good. Na kera mamitu na kenya tumana na ingimiroko itatu kuti muhorero wewe murata wako muno na mundu wa bata muno na ni tunyiterire muno na gatukua Afrika kile mheshimiwa karibu sana. Thank you Karado alikuwa kuandika ni kilete muno na wengine ndio mgoelete drama as long as we have a right bobo Ugo Karado shoke mwega iwa ni mwega na hindi siyote nini kwa kashigo tigano cia ku express oriendera iwa todo I've lost a friend and a sister niko dirikana kindu ta wiki ithatu kana inya thiru tukiaria na cigo na betia kingira kirio rega no kaciuki guteithia akingita habe gutiga gari gakwa tukithiururuka na gari yake akuite ciro gicoka kuhurira kunjire thibitari ngitikania ataracio ndakirithero ndamakire muno after like a day twarikia wetha cio thibitari akithira ningire aretiro so no tuthie kaina wikiraga nguraro na wewe gucihomia na ndige gikuo gitikiri mwana mwende ugo elimu nituruka ayo nikuo hea contribution yakwa 20,000. Thank you so much. Thank you. Idawa elimu anera tete na likimu ni atoke la kiri mroko hili tumuhurero hiweka ona kogishia kutuma Sergeant Kogera atatuma ameana cash waheshimiwa 20,000. Ekeni oro mukabura toke toende ishia yake we have got our friend tulimrata vitu muno niko bidagia gari na huyu no yotale wadia kwa gari uko na kana kwa kibura bishana ni arofonga. He's a good man onogeta gari yangu yona ni watuma usoke maisha makuno mo gari koiba eta kwa mwajuma A+ motors ayo ndio ya hatu unataka lakini ndio mwela mama we fake it until we get back mtukaje kwa gani aje apostle soka haike soka wanadira toke dire bila kudra mundu kwa bila gari takiboke mwe family ya Betibayo committee aheshimiwa yale huko
wenzangu, Ngai witũ akumio. Ngai witũ akumio. Ogo mwengu wajitagwo Mwangi Plus kana James Mwangi wa Muturi. Ni mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya kwendia ngari ĩtagwo A Plus Motors na kambuni ĩngĩ ya kwendia mĩgũnda ĩtagwo Makao Plus Properties. Hakwa na family yakwa nĩ pole mũno kũrĩ family ya Betibayo ona kũrĩ aini othe ona arata. Ngai ekaga ũrĩa ekwenda. Koguo tũtingĩruta Ngai mahĩtia. Na ndiwe niĩ twamenyanire na Betibayo through mũirĩtu witũ Shiroko Nyenza mokite gwakwa kũhoya ndĩma sponsor igongona marĩ narĩo kũrĩa Banana na kuma hĩndĩ ĩyo tũkĩmenyana na tũgĩcoka tũkĩmenyana mũno tondũ nĩ akoretwo arĩ customer witũ na agacoka na agakorwo agĩtũteithia nginya kwendia mĩgũnda. Koguo njũkĩte haha represent niĩ hakwa mwene na family na kambuni ya A Plus Motors na Makao Plus Properties. Na ngauga pole sana, Ngai witũ amũhe hinya na twĩ hamwe mũno. Na niĩ kĩndũ gĩakwa kĩrĩa ngũruta nĩ ngũruta 20 nĩ ngũtũmĩra treasure. May God bless you all. Thank you. Thank you. Pastor Elijah Mira, Elijah Mira na kuika korodi na kwenda huko. Na leo 5,000 Pastor Elijah Mira. Na kama kibele mbili na kutimu na natoka. Hebu wewe wale kwa hiyo. Todo kwa modelo kwa ndio kwa kweli. Na tuenda tuenda tunaomba na watu wengine. Thank you. Na dikira Roberts no yule CEO wa kampuni yetu Legal One Solutions. Wow, nani yako 10,000. Thank you Roberts. Andika Robert. Bona kata kwa Apostle Joshua. Nani yako hivi kilicho idano. Thank you. Apostle Daphne or Apostle Daphne. Apostle Daphne na kaya kwa 2,000. Thank you. Thank you.